tracks on. Throw me like a Hellcat. I pozdrav da došao novi klip. Danas malo ozbiljniji ljudi, mali klip, znači sad ozbiljniji klip, to je to. Ljudi, imali smo neki poteškoća što se tiče Ome TV-a, zamalo sam završio na sudu, ali znači riješeno je sa tom djevojkom, sve znate o kome se radi, o čemu se radi. Ljudi, znači bilo je problema, djevojka je mislila kao, da može, mislim, nije ona mislila, šta ja znam, nije upoznata sa tim, da je može kao tužiti na Ome TV-u, što sam je snimao. A jednostavno ljudi, kad gledate na Ome TV, moram nešto objasniti, znači kad gledate na Ome TV, vi morate biti svjesni da na Ome TV ima i youtubera, i streamera, i milion nekih stvari, znači ljudi rade svašta, znači na Ome TV-u. Imate, znači kad ulazite na stranicu da prihvatite njihov private policy, znači to da prihvatite, znači da se slažete sa tim svakim tim što se desi, normalno što bude vam snimano ili šta već god. Ljudi, ona kao htjela mene tužiti, nebitno, neću spomenuti nekog osobu, mogao sam kao završiti na sudu, ali uglavnom ljudi, htio sam napraviti taj klip jednostavno da upozorim ove, znači sve koji gledaju mene i to, odnosno nešto tu gledaju mene, ko me bude gledao i to, da znamo kad ode na Ome TV-u da ima svačega i da ljudi nikad nemojte strancu davati vaše informacije, pokazivati se, ovo, ono. Vi koji idete na Ome TV, normalno budite, normalno pričajte, niko vas neće zbog govora tamo nešto jebavati. Normalno vas sjedi, nekako ne mucate, ma jeba, ozbiljan klip, znači sad ozbiljan klip, nemoj zjebavati. Ljudi, jednostavno, znači morate biti ozbiljni, odnosno, morate biti ozbiljni na Ome TV, još čuj to, pa to ne pođete nikada. Aj marš jebem ti, šta je jebem ti, nemoj meni, ma ja. Ljudi, uglavnom znači riješeno je sve, neću ići u zatvor što je najbolje. Ljudi, vi ste ljudi tamo bastarstvo, svi pišete porke, kaže meni ženska, kaže nije meni zbog videa, kaj meni Instagram, kaj prepun. Čega prepun? Kaj su je zaposlili, kaj neki hiljadu ljudi. Ma jarane, ba, vi nju ma, nemojte ba to radit, ba. Mene u nezgodnu poziciju vi bi samo močili, ba, jebe vam, naći vam ja kakva ženske, ba, pusti cur, ba, jebe vam, nemojte, ba, ona koja je to je samo za mene, ba, što serete, ba, jebe vas u usta, ma, ja. Ljudi, znači obavezno, ljudi, znači ovaj klip bit će kratak, nebitno izaći sutra. Mislio sam sutra da izbacim nešto zanimljivije, ali to moram izbaciti, ovo je jednostavno takav, moment. Da budete, znači, da budete upozoreni kad budete na taj Ome TV i ostale stranice, nebitno samo Ome TV, da budete, znači, poželjivi ljudi moji, jednostavno morate paziti šta radite, šta, jednostavno to mora biti tako i u životu se desiti, da vi nekome nešto povjerite, a ovaj vas nešto sjebe, eto ljudi, ja nisam sjebao ništa, ja sam snimao video, jednostavno radim to za content, ljudi morate mene skontiti, znači radim za content, da imaju moji ljudi imaju šta gledati, da ga imaju šta, da imaju šta kleptati, znaš, ono, bravo, ma jaba, ne ovo, ma ništa. Uglavnom ljudi, znači, eto, napravio sam klip, jednostavno da upozorim, bit će ovo malo kratak klipa, jebi ga ljudi, moram napraviti, to je to. Kaže mi ženski kao, mene kaže ovo, ono, kao te prijaviti policiji to, mislim, klikaj u policiju. Nadal kaj je uzeo paliju, kad je ti se mati, a tiš mene kaj je u grobačar. Ne sjedi. A ljudi ozbiljno, eto. Tako, ja sam, nisam ljud bio prepo, nisam bogom bio prepo, već mi je bilo bolje za kanal, to mi je prvo, sebe će mi kanal, drugo, nisam bio prošto privat policy na Ome TV-u. Konto sam da baš tako što ona rekla da mi mora prijaviti, ošao sam na Ome TV, vidio je tamo, rekao piše, znači ljudi se naveli, youtuber, streamer, upload bait, znači ljudi su tu, znači ti možeš pasti. Tako da ljudi, eto, jednostavno jeban klip, ovog klip neće biti zanimljivo, jebi ga ljudi, tad moram i to nekad izbaciti, ako neki uzbiljeni, vidjeli ste me, uvijek ste me navikli vidjeti ovako malo nasmijane i te zebancije, ali jebi ga ljudi, eto, jednostavno tako se to moralo desiti. Ljudi, došao sam izgleda, evo 2 sata, ba ja došao kući, otac još ne znam, ja ba, ljudi spavaju, jema ti kaj je pijen, ma nisam bogom, samo juicy frusi, ma ja. Ti ozbiljno. Uglavnom ljudi, znači, ja sjedim u kafiću, a na meni piše kao ovo ono, sudi to, nebitno, da neću mi nju spomenuti, ja opet počeo, neću spomenuti, ako sam neću spomenuti. Uglavnom ljudi, znači nema nikakvog zatvora, ja Kemal, freedom is here, nastavljamo s Ome TV, otac je došao kući, a vjerovatno ću mogu da snimim sa njim, ne znam opet, ako bude on voljan, ljudima je on posla, dođe samo umoran, znači Slovenija 2 dana, kod će ide opet u Sloveniju, jebeno bauštava. Ljudi, ako vam se vidio klip, ostavite like, mislim, nema sušta svita, eto, podržite, brate, mogu, znači,
jebi ga, zamalo završio u sudu, boli me briga, ba YouTube, što je ba jebeo? Ja, kriv na YouTube, ti nešto kao, nešto mi pričaš moje, ja. Ljudi, posljedio klip, ostavite like, pretplatite se na kanal, a mi se vidimo do sljedećeg klipa. Tada puštenima, ja šta ne puštim, ali izgleda velik pozdrav. Ljubim vas, samo tako stavite ženama, nabavit će oružje i nama, jaba, aj vidimo se.